Kei te whakarerea e te kai tohu matua o Tāmaki Paenga Hira tōna tūranga. Ahakoa, kei te harikoa etahi i tōna wehenga atu, kei te puku te rai o tētahi o ngā kaiarahi o te ao Māori. Kaore etahi whakai ki te rihainatanga te kai tohu matua o Tāmaki Paenga Hira. Tōna tika, te rihainatanga, ko te heamana he o tana puari, e harako ia. Ko Neira Glavis te heamana o te rūnanga o Ngāti Whātua, a ko ia hoki tētahi i mahi tahi me Vanda Vatali. Hai tāna i rawe a Vanda ki te whakanui i ngā āhuatanga Māori ki te whare pupuri taonga. I moio, me pēhea he ka haere i tēnei mea te whare pupuri taonga, me te tiaki taonga katoa, me te rarata mai kia ngai tātou. He nui ngā raruraru i ara ake i enei tau e toru, i a Vanda e tūwana hei kai tohu o te whare pupuri taonga. I te tau 2008 i whakakorea e Vanda etahi whakaritenga ki te whakamahara ake i ngā hoea o te pakanga tuarua o te ao. A i tē rātau i tau tohe te whare pupuri taonga ki te whānau o tā Edmund Hillary mo te mana o etahi o wāna taonga whakaahua hoki. A kaore te katoa o te ao Māori i te tautoko i āia. My overriding thought is one of, I guess, a dictatorship, using fear as a management tool, and that was deeply disappointing. E ai ki te heamana o te puari o te whare pupuri taonga, kaore a Vanda i panaia, engari ke i whakaenga taha e rua, tērā pea kua tā i te wā, kia whakawātea tiatana tūranga mo tangata ke. Engari he whakaarua no tō Neira. He hakapai noiho ai. Nāku te hakapai noiho me pei. Kua tīmata te puari ki te kimi tangata hau ki te whakaki i tēnei āputa. He ta Gardner te karere.